say doctor can send be waka KJT say the woman no yen was central market one cry there be fa che wo there and say be a design no ye design ye na ansa na ye dey start here no one say design na there be no a ko ye drawings ansa na start project ma na mo design bi enti no there on for credit ni my mo make ka ho ayi bia because the fufuro bia no e be ba be ka ho wasi Kumasi airport me senya wo ma ban kran kam nim se yakate sword mpre no jo mama be kate sword Kumasi airport say international airport ena wo mu asa be kate sword biem eti se buankra de na wo mu gusu ayeye ne buankra yi president Kofo na kate sword ena wo si dan si buankra na wo mu asa be fa otumfo asa akọ kate sword biem e wo buankra but wo so awonim se wo kate sword no na yesi edan si wodada na no ya de wo mu asa akọ ya de mi nkọ hwe a ye dwudwudwi ho se ye dwai kura minim na ye inland port wa oman enti na msin krofo we no ma hwe ombetum futura gumani o ye inland port wa anya bia e de ne wo se ye dikan ye kodwi ho sa akeke railway line no e free tema eba buankra no ewai de free takrade ba no ewai eno na betimi a convince me say mpa ye serious ye pese ye building inland port omo wo muntutum futuro ngu yani sa aye kwan we ya ye se ye be the same thing na me de me jai na masa akọ okay ma me tell masa akọ Ghana card no ahu abi any registration say re-registration say you I don't know or see wa ukuta card dada no yen san register obi doctor na account doctor ko si che na eka ne no yen nyina ye hwe you are giving them the benefit of the doubt okay hwe NIA for no akura say omo budget allocation o say e de ma won mitie kenaktifa prof o say 108 million no omo nya only 8 million 108 million allocation no NIA for no omo nya only 8 million scan kura ye twe a emma na dey na wo beki kansem we nyina kire say afa de wo betimi aya de sika na ye de ya de no sika no kura bi ni ho oka kejeti akura de sen ma wote say workers bi kura se o mu pay kura ma sika ni ho o ma story but o mu kasa kakraka the project is stalled. They are working. The same thing nonsense. Project no ma hold on. Sikasem. Na me dey mean cancel bebre. Da bia me say sempetia. O my mo yan centrofo. Otimi si form bisa. Also o mo ye Ghana ya ye we ama Ghana ye dia. Okay economy ho asem. Oti what to the baby. Si magazine he ya we dey he ye. Kire ya nebusa o mo say ene ema mu ti sei. Mo mo kan kire o. Magazine he ya. He ye we dey cross kwan ya enie. Na dey busa wo mo. Ni wo mo ni nkomo. No man kan wo man mani hunu no man bed abena wo mu die anda ana Akufo-Addo regime wo de ewura hwa oh na kasa ne de ebetimi aka ne de bia me kam se we no mo ano no de so mo pema so no mo come apa MPP ni oba we no oba na jaw simple kra me na me ka kire o kona no de o mo no de oh my yes mo ji o mo guess doctor tie wo do pa ma me ne nko ma o be we no se sia o mi en fa ne ma eni agro o ma ne serious because ye nyina na ye ma ye ne aye ho se o ma ne nchiri ma be ye but amam aban we ba ye no bibi a wo ye bia so de ahoma hye nipa kon enipa struggles we say o mo the pressure na eto nkrofo so gone too soon no one na mo keka no ma me ne betena no okeken ene de ben call to glory ne wan me see aban we ba wo mo de aba bebre dodo no aka asem bi o se nye na ma dum so jaiye o se nkania so o kan ya o kan nkania wasem se nkania ndum masa who na solve Ghana energy problem no so o mo se wo mo a o mo fa car power nko ba bi efiri ni ehwe se edum so no nsa ama o mo fa amare no nko ni ehwe se edum so no nsa ama obi asolve problem we nyina wase no me de me nya artwork solution bia me to me boase now de yen suffer ni yen solve problem no once and for all and it has been solved and then solve under him enyamo
mobile na biribi nti na say so na solve energy problem omo fa America power ko ne enche de be si Ghana okay